नुपी अनीदा अमोटपा थबक चथकी हाइबगी वीडियो वायरल दा नरेंद्र मोदी मणिपुर की दमक मिकअप थोखरे वायरल ओइखिबा वीडियो की थौदोक अदु लैबाक असिगी ओइना इकाइनिंगाइ ने मोदी मणिपुर दा लैरखिबा कुकी जॉब फुरुपना स्टेट असिदगी मचेत अमा फकलगा मखोइगी तोंगानबा एडमिनिस्ट्रेशन लेहनगदबनी हाइबगी डिमांड फंगनबगी दमक मणिपुर की मेजॉरिटी येलो फुरुपता ओनसिनदुना हिंसा याइतंबगी थबकसिंग चथरखिबा ngarang numit humbudraga mapani surakpada kuki militant sing sathrakpa landa gi manungda makhoi gi phurup kini haiba nupi ani da lamhen tu hen ba miyoi kharana amot pa thabak sing sathaki haiba ge viral video ama thengnabadage nahan makhai machin fortune duna lerakhiba prime minister Narendra Modi khangpre khangduna mikap thoroklaga manipur bu khangning ning singkhre chahi asigi me ahum dagi chathrakpa manipur gi irang asi ngaranga thana numit humbudraga mapani sukhrabasu Prime Minister Narendra Modi na karigumbo wafam amata phongdoktana leirakraba matungda ngarang PM Modi na media gi mamangda thoktuna phi thongdaba kuki nupi ani gi viral video gi matangda pendaba wafam thamladuna thongdok adu laibak asigi oina ikai ningai ni haina phongdokre adumakpu Manipur da satharagliba violence ki thongdok asigi matangda shanti purangnaba appeal di tawkhidre Parliament session gi mangoina Prime Minister Narendra Modi na media da phongdokiba wafam da hai Democracy की टेम्पल असिदा अइसु नखोइगी मरक्ता लेपले मणिपुर थोकपा थौदोक अमना अइगी थमोइदा अवाबा मसुंग असाउबा पोगहल्ले थौदोक अदु चावखलबा खुनाई अमदा यामना इकाइनिंगाइ ने पाप लंगसलिबा मरा लैबा अरानबा तौबसिंग असिना लैबाक असिबु इकाइबा नंगहल्ले मी कोटी चामगा निफुरोम असिबु इकाइबा नंगहल्ले प्राइम मिनिस्टर न हाइखे लैबाक असिगे चीफ मिनिस्टर खुदिमंगना मागी स्टेट सिंगी लॉ एंड ऑर्डर की फिबम मापांगल कंखटननबगीदमक अपील तौरे मरुवैना अखोइगी इमासिंग अमसुंग इचेचलसिंगबु मपुंग फाना ngak senabagidamak akhanaba thawrang lakhotpiyo thawdok asi Rajasthan Chhattisgarh natraga Manipur da natraga laibak asigi atai mafam ama hekta da thokpo oirabasu political gi yanadaba wafam thadoklaga rules of law ngaktuna thambaga loinana nupi singbu ikai khumnagadabane laibak asigi mipum khudingmakta aina thajaba piriba wafam de aranba tawba mi amata lemna tharoi ain gi matungina thabak laukhatnabagidamak स्टेप खुदिंगमक लौखटकने मणिपुर की इचानुपी सिंग थोकलिबा थौदोक असे कईदौंगैदा ngakpiba ngamloi haiba wafam thamlaga PM Modi na mahaki warol loisinखे Prime Minister Narendra Modi na Manipur की violence satharakpa numit humbudraga mapani gi matungda media da phongdokiba warol aduda Manipur da thokliba irang ase loisinnabagidamak amade shanti purangnaba wafam di pankhede maraksida Prime Minister Narendra Modi na phongdokiba wafam adugi matangda कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी जयराम रामेश ना महाकी ट्विटर दा थागतपा वाफम अमदा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ना मणिपुर दा थोकली बैरांग असिगी मतंगदा पुंग लिसिंग अमगा चनिपान लोम ngakpipam थोक्तना तुमिन लैरुरबा मतुंगदा सेकेंड कुंट्रा रोम वांगांखरे प्राइम मिनिस्टर ना सेकेंड कुंट्रा रोम वांगांखरबा मतुंगदा मणिपुर अमसुंग अतै स्टेट सिंग दा थोकलिबा नुपीगी मथक्ता थोकपा क्राइम की थौदोकसिंग असिना मणिपुर दा थोकलिबा अवाबगी मसक असिदा Government fail ओइरे हाइबा वाफम अदु नाथैनबो होनरे PM ना MP UP अमसुंग गुजरात थोकिबा नुपीसिंग दा ओट नैबगी थौदोकसिंग अदु नाथैरगा opposition ना लैंगाकपा स्टेट सिंग दा मराल थंगजिनबो होनरि हाइखे महांगना मखाताना हाइ प्राइम मिनिस्टर ना मणिपुर की मतंग दा फोंदोरकलिबो वाफम असि यामना तेनबा अमदे यामना थेंगमनबना मरम ओइरगा महाकी वाफम असिना करी अमता तौबा ngamlaroi एक्शन तौबना वांगांगबदगी हेना मखोल हौगनै PM अमसुंग होम मिनिस्टर ना मणिपुर की इरांग असिगी दायित्व लौगदबने मणिपुर दा थोकलिबा इरांग असि PM ना नाथैनबो होनरे स्टेट असिदा हौजिक थोकलिबा इरांग असि शांति पुरकनबा अपील तौरमदे PM ना राजस्थान अमसुंग छत्तीसगढ़ पंदुना पॉलिटिक्स सानरी हाइनसु जयराम रामेश ना फोंदोकले